Okay, go! Mao na ni. Ang ako nagunitan primero kay kanima tong ikaduha. Okay, so mao na to ipakuan karon. Ipabunot na to kung sa'yo mabunutan nila. Sige ha. Nasa 100 isa. 500 tulo. Isa kasing gwintaw, isa ka 20. Ang una na to pabunoton kani. Si sige. Busing Darna. Busing Darna. Siya mabunot ani. Tapos sigda kay mga ilhanan dara gunit eh. Beckham da. Oo. Ilhanan, mga ilhanan. Si Moto nimo para makabalo gasa ra kay pwede mo. Ay, asay baho. Oh. Alok ka karang. Sige, gunit. Karang damang mo ni dire oh. Di mo ni alok. Magano yaoy. Lain pod. Kita ka. Ayaw. Singgit lang. Ay saba ah. Na. Si JJ dili pwede mo singgit nga. Ah, Kay gani. sige. Oh, sige. Paila malas. Paila palas. Gunit. Gunit. Wow. Sige, wala na sa kita. Sige. Sige. Okay. Okay. Alok ka, yayoy. Nyaras. Tama. Kung sa gunitan mao na. Unsay gunitan nimo mauna? Sige. Ay pwede ka mo hilam-hilam pero Mo galing mo hilam sa nga. Mo na niya akong gusto. Oh, lagi. Sige. ha. Ala, may magsaba. Sige. Ala, kagigil lang. Ops, may magsaba. Asang 500 ay sigsaba kay para. Mo na ni. Okay, ulat lang. Ops, alo. Ulat lang. Gawoy. Ops, isa. Ay. Ops, isa. Wala na Jay. Tanggalin mo na ang blindfold. Aw. Nangilad mo kaya. Pila na ko, video na to, pila na ko. Ay, oh, ba hindi na Jod. Usa man istorya nimo. Ang ako nagunitan primero kay kanima tong ikaduha. Oh, tapos di wala may tikas kay ikaw may niana, oh. Kasi di bali man ako. Mo nang tato tagawa lang. Tawagon na nato atong next nga contestant. Next contestant. Ang karaang damang Dyson Poro. Allah. Next contestant is here. Bantay disqualified mong sama. Wala ra bay nagsaba sa kuha. Ay, sabay ba katidar na? Mo ba nagsaba ka tidar na ha? Pwede lang mo singgit, pero di magsaba. Sige, pamili na. Pamili na lo. Ano na pa yung kwarta? Dala. Ata do pitong kwarta. Gusto na. Allah. Dali. Allah. Oh, likod na. Okay, tagalog na yung gusto. Okay, tanggala yung blindfold. Uy, usa man na. Oy, maro ha. Dili Dami nga kinatawan karaan jud kayo. No. Okay. Na. Allah. Wala na yung the moment of truth. Okay, pili. Sige, gusto ko. Ayun dito Okay. Ilom na ta, grabe na jud gayos kaya boy bay. Okay, Grabe. this is the moment of truth. Final answer. Go! Okay, tanggal lang imo ang mask. Head home, whip, 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 whip. Flag home, hit, 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 pull. Grabe ka malas. This is the moment of truth, okay? Pila man eh? 1,000. Okay. Muna. Duha. Oh, sige. Isa re bira. Oh, isa ra bira. Oh, sige. Oh, sige. Go. Okay. This is the moment of truth. Wala ba gani? Balasa pa, gibalasa. Balasa pa. Okay. Let's go. Kuya boy. Move. Halak ka. Ay.
Putang ina mo ginagawa. Lang, daplin lang. Impas. Okay, go! Isa, the moment. Boy! Boy. 1, 2, 1. 3, open! Ingon, Kasi may salamat. Sa ikatulong higayon, 20 gyapon mo nakuha. Ah.